ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Dagi Hajar ngi Kristan ke bedeki nang Palestine kim Shim la yo lat benle Shim Bynta hakapam Sunday kablalong ha Jerusalem namar bakshipa Israel kim ailat iki nang Palestine kibana West Bank bikin rong cha Jerusalem Hindra ke Israel kam Shim la khanglat pat yak tu ginang Palestine kibla shong la sa ha Jerusalem bat ha Israel begin le chika jingle nyam kablalong ha Church of Holy Sepulchre kapam Sunday kedega jing sedang jong tayo bukhoj shaban poi ke Easter kedega jing kan ma ke jing jong Jesus Christ sha Jerusalem tang ki Kristan ki bled sha Church of Holy Sepulchre Hindra ke Israel kabu kendon ru iki Muslim ki bled Al-Aqsa Mosque Father Ibrahim Fatis, Vicar Janga Custody of the Holy Land, Lapentip Bymta Usnem, Nikistan Hajar Ngut Kristan ki bidan West Bank, ki poi sha Jerusalem ki dan tangkum bahan ru Hajar Ngut. Uni ude Usnem ubaar bagi pat ru ngai Kristan kim Shim la yot benle sha Jerusalem, namar bagi jinghar thma ke Israel, yaki Hamas ha Gaza. Ki poi sha ki Yemanik la duai bu uble un ai jing shong suk shong san, un ai ke bishar hok, barun ai ke jinglai lut ya baro ke bashong basa ha Holy Land. Kejingnya procession hakapam Sunday dapat long dekat balang Catholic ha Jerusalem kelas dang na Church of Bedford balapan kot pat ha Church of Saint Anne walag thma gadang jur ha Gaza ndreki pat rungai Kristan ki bidan ha Gaza Strip kliami na la yeng benlet rakhe yakapam Sunday ha Holy Family Catholic Church but a Saint Porphyrius Greek Orthodox Church ha West Bank pat ki rungai kliami benlet shik Yemeni ki bidan ha Bethlehem Jericho Ramallah Nablus berhajanin.